Bil-fostering ħajt inbidlet mill-lejl għan-nar. Dan intqal mill Giulio Aquilina li għandu 18-il sena u 4 snin ilu kien ġie fostered. Giulio spjega magħna kif huwa minn dejjem xtaq li jkun fostered sabiex iħossu bħala parti minn familja. Qal li huwa kien jistħi waqt konferenza quddiem mijiet ta' persuni wassal biex qal xoqtu. Ma bad kelli l-opportunità li kelli ħadd parti parteċipaj ġo konferenza oħra fuq il-fostering imma ġo IFCO imma internazzjonali bħal din u tkellimt quddiem xi 400 persuna inkluż dak iż-żmien kien hemm il-President Mary Louise Collier Preka qedtilhom li rrid niġi fostered minn dak il-nhar beda l-proċess tal-fostering. Fl-intervista ma' One News, Giulio Aquilina spjega kif ħajtu inbidlet wara li ġie fostered minn familja li tħobbu. Wara dakinhar mill-4 snin ilu. Illum sirt fostered, jisni ħadd dak li ridt fl-aħħar u il-ħajt inqalbet minn taħt fuq. Għax qabel ma kontx nagħti każ l-iskola, issa grazza tal-qiegħed nagħmel advanced diploma l-MCAS fl-aħħar sena. U l-foster parents għadin jgħinuni ħafna, u għattaw ħafna sejjat mija jgħinuni biex naddi unġib l-edukazzjoni li rrid. Iltqajna ma' Aquilina waqt il-konferenza PIK fejn 12 il-żagħżugħ u żagħżugħa minn Malta, l-Ingilterra u l-Olanda li l-koll għaddew minn esperjenza ta' fostering tkellmu flimkien u xerdu l-esperjenzi tagħhom. Waqt din il-konferenza tkellimna wkoll ma' Marija Azzopardi, Maltija li sal-ewwel żmien tagħha kienet f'pajjiżna. Marret l-Olanda u hemmhekk ġiet fostered. Hija qalet magħna kif il-fostering ta' bidu ġdid f'ħajjitha. I'm feeling that I'm helping others and well it's emotional for myself but at least I'm speaking up and I want to be heard of my voice. Waqt din il-konferenza tkellimna wkoll ma' Ingliża li ġiet f'pajjiżna tirrakkonta l-esperjenza tagħha. I like to do a lot of things like this because it's my way of raising my voice and letting other people know that if you want to get into fostering or adoption and if you're thinking about it, then I would say do it because it's changed my life and it's changed many other people's lives.